سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا. Alhamdulillah, sudah selesai agihan 50 naskah Al-Quran di Masjid Matla'ul Anwar, Dusun Menyil, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Terima kasih kepada semua pewakaf. Tanpa wakaf anda, misi bantuan ini tidak dapat dicadangkan. والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. Terima kasih Usra Al-Quran.